Reka nongere nguhe ikaze nkwifuriza kugubwa neza aho waba uherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi. Rero uyu ni umwanya tugiye kuza tugaruka ku makuru aba agezweho hano iwacu muri East Africa, Afurika muri rusange ndetse n'isi yose. By'umwihariko tugiye kuza twibanda ku bwoko bw'icyorezo cya monkeypox tuzi nk'icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Mu by'ukuri iki gikomeje kuyagaza isi yose, niyo mpamvu rero tugiye gusoma mu buryo burambuye zimwe mu nkuru zagiye zitangwa n'ibitangazamakuru bitandukanye dukesha izi nkuru tuba tubagezaho. Mu by'ukuri ni ibitangazamakuru biba biri update cyane, biduhera inkuru ku gihe. Rero ni ku bushita bw'inkende tugiye kugarukaho dusoma iki kinyamakuru. Mu by'ukuri twumve ibikubiye muri iri tangazo. Ibi byose biratangira bivuga ngo inzobere ivuga ko ubushita bw'inkende atari covid nshya kandi ko bushobora guhagarikwa. Ibi ni ibyavuzwe na bimwe mu bitangazamakuru. Reka duhe amatwi yacu twumve mu by'ukuri ibikubiye muri iri tangazo ryasohowe na kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Virusi y'ubushita bw'inkende yari izwi mu bice bimwe byo muri Afurika, none ubu imaze kugera mu bindi bihugu. Michael Robert niwe dukesha iyi nyandiko, niwe mwanditsi mukuru. Ibi byose ni kuwa 25 Kanama umwaka 2024. Ikiza cy'ubushita bw'inkende bunazwi nka monkeypox ntabwo ari covid nshya nk'uko bivugwa n'inzobere yo ku rwego rwo hejuru yo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se World Health Organization. Nubwo hari impungenge za nyazo zifite ishingiro ku bwoko bushya bw'iyo virusi ndetse hakaba harabayeho impuruza ku rwego rw'isi. Amakuru ya OMS, ikigo cyita ku buzima mu karere k'Uburayi, Dr Hassan Kuge yabwiye abanyamakuru ko twese hamwe dushobora kandi tugomba guhashya ubushita bw'inkende. Ibi byose reka dukomeze twumve iri tangazo kuko ntabwo turagera ku musozo. Yanavuze ko hagize igikorwa cyangwa se hagize uwakora igikorwa gikomeye ubu harimo no gutuma inkingo zigera mu duce tuzikeneye cyane, bishobora guhagarika ikindi cyiciro cyo gushya ubwoba no kugira uburangare. Mu cyumweru gishize umuntu wagaragayeho ubwoko bushya bwa clade 1B bw'ubushita bw'inkende yabonetse muri Suwede ndetse afite aho ahuriye n'ikiza kirimo kwiyongera muri Afurika. Mu Rwanda abantu 4 kuva ku tariki 18 Kanama umwaka wa 2024. OMS cyangwa se World Health Organization yatangaje ko ubushita bw'inkende ari ikibazo cy'ubuzima cyihutirwa cyugarije isi. Ubushita bw'inkende bumaze kwica abantu barenga 570 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva uyu mwaka watangira, naho abagera ku 16,700 bamaze kubwandura muri icyo gihugu. Bivugwa ko ari ubwoko bwa clade 1B. Urumva ko ubushita bw'inkende abaganga bakomeye cyane b'inzobere dukesha iyi nkuru bavuze ko atari covid nshya ahubwo ari ikindi cyorezo cyaje mu bwoko bwa clade 1B. Reka dukomeze twumve iby'iri tangazo. Inzobere zivuga ko hakiri byinshi byo kwiga kuri ubu bwoko bushya, ariko ko bushobora kuba bukwirakwira mu buryo bworoshye kurushaho, bugateza indwara ikaze kurushaho. Urumva ko iki cyorezo cyandura mu buryo bworoshye cyane, ni ya suku nke nyine. Nta bwoko bwa clade 1B bwari bwaboneka mu Bwongereza, ariko inzobere nyine ubwo nta n'ubushita bw'inkende nyine ntiburaboneka mu Bwongereza, ariko inzobere ziburira ko ubwo bwoko bushobora gukwirakwira keretse hagize igikorwa ku rwego mpuzamahanga. Reka rero turebe ibyo ukeneye kumenya kuri monkeypox nk'ibimenyetso byayo nyine: umutwe, umuriro, kuribwa imikaya, kuribwa umugongo, amasazi nyine yo mu muhogo, aha bari bibeshye, kugwa agacyuho, urumva nyine kunanirwa cyane, kuryaryata, guhindurwa
Urumva ko ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza umuntu wanduye iki cyorezo cya monkeypox. Uko yandura rero sasa: gukora ku myenda, ibiryamirwa cyangwa isuyume yakoreshejwe n'uwanduye ufite ubu bushita, aho uhita ucyandura. Ingingo ya kabiri: gukorakoranaho umubiri ku wundi n'ufite ubushita bw'inkende, aho nawe uba ufite amahirwe menshi yo kwandura iki cyorezo. Gatatu: gukorora no kwitsamura k'urwaye ubushita bw'inkende. Kane: gukoranaho mu mibonano mpuzabitsina, ibi nabyo bikurura ubu bushita bw'inkende. Aho biva ni muri World Health Organization. Umva noneho uburyo yongeye gushimangira kuri iki cyorezo: ubundi bwoko butandukanye bwa clade 1B bw'ubushita bw'inkende nibwo bwabaye intandaro y'ikiza cyo mu mwaka wa 2022 mu ntangiriro cyibasiye Uburayi, ndetse ubwo bwoko bukomeje kugaragara mu bice byinshi by'isi. Ariko inzobere zizi uburyo bwo kurwanya ubushita bw'inkende hatitawe ku bwoko bwabwo binyuze mu gikorwa kitavangura cy'ubuzima rusange no kubona inkingo mu buryo bungana nk'uko bivugwa na Dr. Kayigure. Iyi virusi y'ubushita bw'inkende iteza guhinda umuriro no kugira ibiheri ku mubiri. Ishobora kwandurira no mu gukoranaho k'umubiri n'ibikomere by'uyirwaye, harimo no mu mibonano mpuzabitsina. Ibi byose ni ibimenyetso mpuruza byatuma umuntu yandura ubushita bw'inkende bukwirakwira mu buryo bwihuse. Dr. Kayigure yavuze ko ibyago by'uko ubushita bw'inkende bugera ku baturage bose biri hasi. Urumva ko ibyago ni byinshi cyane. Yagize ati: tugiye kujya muri guma mu rugo mu karere ka World Health Organization k'Uburayi ni iyindi COVID-19. Igisubizo kirasobanutse, ni oya. Ikiganiro cy'abagore cyatangaje nacyo ko iyi atari COVID-19 ahubwo ari icyorezo cyo mu bwoko bwa clade 1B nk'uko twabivuze haruguru. Dr. Kayigure yagize ati: mu myaka 2 ishize twahagaritse ubushita bw'inkende i Burayi tubikesheje kugera mu buryo butaziguye ku bibasiwe cyane n'abagabo bakoraga imibonano n'abagabo, nyine ubwo ni ubutinganyi. Mu mwaka wa 2022 ubushita bw'inkende bwatweretse ko bushobora gukwirakwira mu buryo bwihuse ku isi. Dushobora kandi tugomba guhashya ubushita bw'inkende twese hamwe mu turere no mu migabane y'iyi si. Tuzahitamo gushyiraho uburyo bwo guhagarika no guca ubushita bw'inkende ku isi, cyangwa tuzinjira mu kindi cyiciro cyo gushya ubwoba nuko tugire uburangare. Dr. Kayigure yongeyeho ko ubu abantu hafi 100 bashya banduye ubwoko bwa clade 1B bw'ubushita bw'inkende batangazwa mu karere k'Uburayi buri kwezi. Abakorera ingendo mu duce two muri Afurika twagaragayemo ubushita bw'inkende bagiriwe inama cyangwa se uburyo bwo gutekereza ku gikingirwa. Umuvuzi wa OMS Traik Janes yavuze ko OMS itarimo kugira abantu inama yo kwambara agapfukamunwa. Urumva ko agapfukamunwa kagiye kugaruka rwose, mu byitege mu gihe iki cyorezo kitabashije kwitabwaho kandi kwitabwaho. Urumva ko badushishikariza kugira isuku. Yongeyeho ati: ntabwo turimo kugira abantu inama y'uko hakorwa ikingirwa ry'abantu benshi rya rusange. Turimo kugira abantu inama yo gukoresha inkingo mu duce turangwamo ikiza ku matsinda y'abantu bafite ibyago byinshi cyane byo kwandura. Ikigo cya Afurika cyo kurwanya no kwirinda indwara cyavuze ko gifite gahunda isobanutse yo kubonera Afurika doze miliyoni 10 z'inkingo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Nigeria bizatangira gukingira guhera mu cyumweru gitaha.
kampani Bavarian ikora inkingo yo muri Denmark izohereza inganda zo muri Afurika ikoranabuhanga ryayo kugira ngo urukingo rushobore kuhakorerwa, bitume umubare w'inkingo wiyongera kandi bigabanye ikiguzi nk'uko bivugwa n'ikigo cya Afurika cyo kurwanya no kwirinda indwara. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuyobozi mukuru w'ikigo cya Afurika cyo kurwanya no kwirinda indwara Dr Jean Kayiseya yinginze ibihugu ku kuduhana Afurika bigahagarika ingendo z'abava kuri uyu mugabane. Urumva ko ingendo nazo zigomba guhagarikwa kugira ngo birinde iki cyorezo. Yagize ati, nsabye byeruye abanyabikorwa bacu kureka gutekereza ku guhagarika ingendo ku banyafurika. Ibyo bizadusubiza mu kurenganywa twakorewe mu gihe cya Covid. Urumva nyine ni guma mu rugo yashimangiraga. Ubufatanye busobanuye ko dukeneye ko mutanga ubufasha bukwiriye ku bijyanye n'ingamba z'ubuvuzi zo kurwanya iyi ndwara. Ibindi bisa n'ibi: Afurika, ubuzima, Uburayi, umuryango mpuzamahanga wita ku buzima. Ni mu gihugu cya Kongo abanduye bageze ku 16,700, biteza kwakira doze zirenga 3 miliyoni z'inkingo za monkeypox. Uwa mbere ufite monkeypox ikaze kurushaho yagaragaye hanze ya Afurika. Urumva ntabwo ari muri Afurika umuntu wa mbere kuri iyi si ufite monkeypox ikaze cyane kurusha izindi. Ubushita bw'inkende buvurwa gute? Reka turebe inkuru y'abana bibasiwe cyane n'ikiza cy'ubushita bw'inkende muri Kongo. Muri Kongo rero abana 3 ubu tuvugana, nyuma y'amasaha 3 ashize, bamaze kwibasirwa n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Reka rero nkubwire ngo ngayo nguko, aya niyo makuru ari gucicikana, niyo makuru agezweho. Mu by'ukuri ni amakuru y'ingirakamaro kandi udakwiye gucika aho waba uherereye hose. Rero ubwo tumaze kureba aya makuru, mu by'ukuri ni ikinyamakuru kimwe mu binyamakuru bigezweho hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, nicyo dukesha iyi nkuru. Reka rero nankubwire ngo tugane ku musozo. Mu by'ukuri niba usobanukiwe ubwoko bushya bw'iki cyorezo cya monkeypox cyangwa se ubushita bw'inkende, hari abacitiranya na Covid-19. Wumvishe ko abaganga batandukanye cyane, abadogiteri bakomeye cyane hano muri Afurika ndetse no ku isi yose, bashimangiye bavuga ko iyi atari Covid, ahubwo ari icyorezo cyo mu bwoko bwa Clade 1B kigiye kwataka isi yose, kandi mu gihe hatabayeho kwirinda, urumva nyine ni ukugira isuku, iki cyorezo gishobora kuzazahaza abantu benshi cyane kuri uyu mubumbe dutuye, bikadutera ubukene, ibibazo n'izindi ngorane nyinshi cyane ziterwa n'amakimbirane. Njyewe rero nitwageze ku y'umuyoboro Nigeze Choice TV. Niba ari ubwa mbere utubonye, nawe wiyandikishe kuri uru rubuga kandi subscribe kugira ngo n'umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro ube tubana umunsi ku wundi. Ni iby'igiciro cyane, uzajya ubonera amakuru ku gihe kandi yizewe, amakuru y'ingirakamaro, amakuru udasanga ahandi gatanu ku kandi. Niyo mpamvu tuba twegereye mikoro kugira ngo usobanukirwe. Reka nkubwire rero ngo tugaruke mu biganiro bitaha, naho mu kindi kiganiro. Mu by'ukuri aya makuru niyo agezweho hano iwacu muri East Africa, Afurika muri rusange ndetse no ku isi yose. Ndagushimiye cyane kandi ni iby'igiciro.